sinsayo nga kuratsa di kang sanbagong nga lihido nga konsyal sa naton bungto waray lain kundi si Mr. Maki Sherbo. Papadisan man liwat san dati nga presidente san Pamara, Madam Rosalie Beltran Unay. Padre upaya nito pagpulata kay tingali lusutan kit. Puro sinayaktibo Maduroto mga batanon pa. Wow! Balat maganda sila nga duwa. presidente sa Pamara. Interpretar sa ngarang nga kuratsa, siguro first time in Pambuan. We are proud to bring you the first ever
Efehenia Susi. Ba, nakukot siya ginasto kay bisan lang pamasahin tikan sa Amerika, makasayaw la din sa naton pagsilibrar sa ngaran nga patrono si Senior San Juan Bautista, papadisan liwat, sayo liwat nga balikbayan, si Madam Gina Sherbo Corazza. Padre, gin pantayan mo si maupay ako at katirahan naman pangalusot. Sa tigang sa pasalugon, kagawad sa barangay Tula, si Mr. Alvin Balangkit. Papadisan ta sa ensayong nga aton Rayna kanina, si Miss Shirley Susing. Ano ka di magburong tulay ni?